Anya laki din! Naimbag nga orasyon na nasyon. Ay, kastamot kan ka, basag. Kung nakro, sino itayo, hindi na pintas sa masabat ka. Ay, si Kamat Gayam. Una yun, tanapintas ako na yun, nana. Ay, pudnutin pagkakbasang. Kat, apaw, naggasatan, ti makaasawa kan ka. Nakasingsingput ka lang arudan, nakpintas ka pa ay. Ala, di na nasyon ka no. Ay, sa dino ka di ay ati papanam. Ay, agudungak man, nana. Adalaang mapan ko gatangan. Ay, kat, kumusta nga iti pa nag-aadal mo? Nasayat mo't, nana. Uray kas kasano kat, maipaspasak mo't dagiti subjects ko. Ay, kat nasaya at day ta. Ay, nagasat kayo, ta naadaan kayo ti gundaway nga agadal. Ta day ta, titawid yo kadag iti naganak kada kayo, asaan pulos matakaw ti ure asino, awan makaagaw asabali. Day ta, tilaglagi pa, basang. Art, adda ka mo't? Ay, awan mo't ni Karen dito'y boarding. Anya? Kat na ko na ita agsapa nga umay kusukunan ita amalam. Tamapan kami kung mamakimisa. Ala, nalipatan na siguro. Tay may sinukon dagiti kaklase na itay. Tamapanda ka no ijay mall. Kas jay aya. Sapay awawagak kat sa amat na sumungsungbat. Ay, mapanak mo't lang makimisa. No kayat mo, agiddan ta na mapan. Sa amon to awagan na sumarunulatan ijay katedral. Anya pa'y ngay. Sayang mat ata, indaras ko pa nga inlipas ni naudi nga exam ko. Tapno makamisa kami kumamit. Ala, pasensya amon ni Karen. Amon mo din, managliplipat no maminsan. Kanayon na nga rod amalipatan no adda pagsaritaan mi. No maminsan, isupay ti pagapapaan mi. Kasta ka di? Aalakat, agkuyog ta na. Mapanak mo't lang makimisa. Alaman nga rod. Amangan no agungat tay boyfriend mo. Anya a boyfriend? Nagkunamot ken ka. Awan to pa'y agarang kada tao. Adan to lakit din boyfriend nga ibagbagam. Ay na, imbagak lang harudan kan ka nga naawan iti panunot ko, di nagsaritaan ta. Alangan basta panawak na gijay classmate ko. Saan matakas jay? Ngam binagaan na kumamot at tapno amok ti aramida. Kat nalipatak nga rod. Nakrikat ka di nga awatan day ta. Wala, bayam nga rodan. Taamangan no isumanan ti pagapaan ta. Saan ko nga mo kan ka? Nagrigat ka ang makaawat. Kat nagsimplila nga banag. Naimbaglakit din ta naira na nga apan mat makimisa ni Grace. Isong at dakadwak anapan. O anya, agid dan tangarudan niya agawid di ayan tayo no Sabado? O na, sukunin naktado ti iyawid ko amura nga ipalabakin ni Nanang. Anya? Nekat, awan mat klasim iti malam ti Biyernes. Ilabamon ta isupay man niya aramidan ni Nanang mo. Apay ayata makibiyang ka. Saan tapay lang agasawa? Kat nakadadon ti dildilawa? Ibagbagak laeng met. Tapod no mat ti imbagak sana ya. Ay na Art! Nung kastam lang, amangan numaumakan ka. Asino man ti kasursuron mo, aya. Nakamisuot ka manen. Ni Art man? Manakibiyang? Anya? Pakibiyangan na amin abanag. Noon niya la dito ti madildilaw na kanya. No si kamot ngamin. Nakaararte ka no maminsan. Na, isakit mo pa'y dadya mo kong? Awan mo't makitak ang madingar aramidan na. Alawan, saklatan ti adabidot na. Ay na, saan ka kumaa makagura? Ibagbagak lang tipod no. Siguro, nasaysayaat no da kayo laangan. Taagpada kayo. Agbagay kayo. Anya? Ay sus, anya dito nga ibagbagamon, Karen? Okay ka lang?
nabayag kayo ni agayan ay hatya di Karen ngam saan ko pa anadamag kan ka daytoy. Anya dayjay nanang. Anya ay tinagustuam kan kuana. Ne, itaman pa'y ang nagdamag kayo iti kasta nanang. Wan. Ta ado ti bang mangag ko akas lamod kanon asino abak nang no sumangsangpot dito ayan tayo. Nagarte ka no pay. Ni nanang mat, nakangag ka manan iti chismisan. Nasurusuro na lang tinagpapintas, na arte na dagos. Ay, kasla saan pa'y nga umuumay bumisbisita dito'y balay tayo. Saan na kasla di high school kayo? Istrikto ngamin dagiti dadakkel na. Iso asaan unay arumrumar iti weekend, nanang. Ay, imbag pa'y ni Grace Makaay-ayo day jay, numasabat ko. Kan ayaw na nakaisa, isupay ati umuna apumansin. Si Goodmatan ang nasingpet ni Grace, nanang. Numaminsan, isupay timang bagbaga kada kami ni Karen. Numang nangagap apa kami. Agasam nga ita. Saan kayo pa'y nga agasaway ti dadya Karen ngam kanayon kayon nga agapa. Ay, kasanun tulangan no agasawa kayaw. Magan no saan kayong agkinawatan kat agsina kay tupay. Karay, gidantan nga kasubli yung boarding house. Uwan, ha? Yung apan ko lang dagasan ni Karen ni Jebalayda, ha? Anya? Kit no imunan ni Karen. Nakigiddan ka no gini uncle na anak pa ni Jaili. Anya? Kat no nagtulag kami, mat nga giddan kami. Sino nga'y tinakaamam? Nasabat ko itay lang ni Grace. Isuti nang ibaga nga imunan ni Karen. Nikitin Grace atin tadagasan. Tada kadwata mangarkila iya tricycle. Apay nga'y. Dinak mat binagaan man ni Karen. San ko man nga amoy Genobiam, kaslakim marumot ti madingo ugalinan. Manipod di nagkuliho tayo. Oh? Nalabas ka mat pare. Saan ka kumangagsaw iti kasta iti nobya? Saan ko maamasarte Rignam? Ibagbagak lang, ta best friend ka. Kati sakit ka, ta makitkitak ti pamayan naking ka. Anya? Katuan, saan ko akayat nga danto pag sakitan tinaka mo, saka to agawis-awis nga gino. Uy, anya aramidin nyo dito yung likod. Oh, si Kamod gayam, Grace. Kunak no adda kayo nag. Kasangsangpot ko lang. Tinulungak pa yung amin ni Nanang ang naglaba. Oh, apay ta saan kayo mabunag? Nagado ngamin ti bisita ni Kari. Kababayan ti mapanpay lang sumingit ti Jesango. Ay, apay mo ta kababayan kat gayem na kamot ni Karen. Nangro na ka ni Art, ta boyfriend na. Nakita na kami itay ni Karen. Saan na kami man na hinaspasit ka na pulos. Oh, kita. Kumikita dito eh. Pahipaya man yan. Best friend! Oh, Ni, apay nga sandak mo ta pinansin. kas makita tayo mat ado ti bisita da. Ang mga no, sanda tayo amasango pa ilaang. Sa bagay, classmate na ti kaadwan. Makitkitak namin ida akadwan ni Karen no maminsan iti universidad. Ay kat, urayan tayo laan nga na pumasit ti tao Oh, sige. Oh, kitam ni Art. Daya kas la estatwa di pa'y pinansin ni Karen. Oh, nyakon rayta. Tila da pagapapaan ta. Kunak lang arod kan akaklasik lang day nakita man ang kibin kanyak iji eskwelaan. Agkinkinibin kayo. Ang kaklasim laeng. At daya kas di a classmate laeng. Saan ko nga mo kan ka? Nakarugrugit ita panunot mo. Sakpay itan, tinarugit ti panagpampanunot na. Idinto asyak ti malukluko. Anya malukloko. Imbagak lang arudan
Dahil na ni Grace, damagam kan kwa na, no, da nakita na asabali a lalaki, nga inyawid ko dito eh. Oh, anya man ang pag-apaan nyo adwa. Kasla kayo aso kan po sa akanayon nga agapa. O anya Art, damagam mo na, tikat mo damagan. Anya aya day jay art. Kastalaw na itiungat ni Karen. Kwa? Awan? Saan? Pasensya kan, Grace. Nairaman ka manin iti panagapa mi. Agawid ahon. Agsarita kamintun iti sa balingal daw. Art, Richard, awan pala ang trabaho yo. Agin inom kayon? Bayanda kami pa ilaang nanang. Kakaiso na nga ita kami lang ang makapagbanding kini Richard. Iso man anti. Agsarita kami man iti seryoso kat da iti bisprin ko kami. Ay, na kayo kiti adwa ha? Unahin nyo kit dati panagadalyaw. Sana dita inom-inom. Wen ka di anti. Nasingpet kami kani Art. Dahil talang ta kahit ko akadwa anti kayem ko ita nga da problema na. Ah, Anyaya ti problema. Anya Ay. problema dita. Amo yung mutanante itinakyo nga danobya na love problem ako nada. Uy pare, Ha? di mo ibagakin ni nanang. Ang mga no ibagan na nga OA akmanen. Ay, Nya. sus, kung nagtumot nga men. Nilat ako man Grace, tinaramaw ta na sing-sing point. Isupay ah. Lante. Kahit mun sabat nga agapa pa gayem ka po kini Art. Ay, nabarok. Nabayak ko naman madlaw ti madi nga ugali dahi jay akaren. So, asa anak amakigtot na agsina dakin ni Art. Ah, ante. Uy, ibagak man lang ang tipod na. Saan ko magustuhan dahi jay akaren? Ante, dengdegen na kayo ni Art. Ay, lading itak no masair tirik na, Art, anak. Ngamday tatipod na, ha? Adayo, tirik na, kankwa na. Oh, Art. Nagsapa ka man nga da dito eh. Wen, umay ko man sukunan ni Karen, tamapan kami ag breakfast. Peace offering ko ken ko na. Apay, saan nakadingay pakadaken ka? Asaan ang naturog dito'y boarding house idirabii? Ne, awan mo tikas ta apakada na. Imbagaken ko na idirabii, sakbay apimanaw nga ipakaamuna ken ka. Saan mo't na nagtetext kanya? Talon nga daw manipod iti na udi pa nag-text na. Ne, sa dino nga iti nagturugan na. Ala, Agananan ka, Andong. Agyan mo nakikita ng itulog mong kanya ka. Ha? See you later. ni Karen day jaya. Oh, Karen. Sino nga andong dayjay? Ken, apeng iso tinang itulot kan ka dito'y boarding yu iti kastoy kasapa. Ha? Anyat aramidam dito eh. Gayam ko lang ni Andong. Adala ang inlepas mi a research paper. Idirabi Research paper? Jack mo, nunaskan pa yung mamatiakan ka. No saan? Di saan? Agsina talangan total. Nakarugrugit matlang dita pa nagpampanunot mo. Ne, si kapaitan ti adaganas ng agunget. No talaga ang napatigakan ka, ipakadam ko mamit, no sa dino ti papanam. Saanan anaskan? Ta saan tapay mat nga agasawa? Amok nga awanak iti posisyon nga ibaga daytoy. Ang saan mo kuman aguraan tigayam ko. Saan nga intensyon asaktan na ka? Saan ko lang ang maakno nakasjay kalakaken ko na. Nga gibeling iti 5 atawin a relasyon mi. Sa bagay, maawatak ti marikrik nam. Saan ko matan nga ipilit ti bagik? No talaga saan da kakayat? Nasakit pa lang namin kanya. Kaya't na dumawat iti pamakawan ken ka ang mabain laeng.
Amo mo din no maminsan. Ada ije pride na. Agyaman na kan ka, Grace, ti kaadam, ha? Ay, anya ko matinasken nga pagyamanam kanya. Agyaman na. Gaputa uray best friend mo ni Karen. Dengdenggem lat na dagiti ibagbagakan ka. Gayem ka mo't, Art. Ken nabayag tayo nga gaam mo. Apay kumasaan. Kat gapo iti kinasingpet mo kanyak. Umay ka. Ilibre ka iji talipapay ti merienda. Numalpas na ang makimisa. Naimbag na nasapsapa ang nakaamiris ni Art. Nasingit agayem ko ni Karen ang jakmat magustuhan na gitar aramidon na ita. Ken, kanayon ng apaan ni Art. Ay, mas asyanak nga rod ka ni Art. No, apay ngamin nga isupay. Anya nga isupay. Ani Karen, tinaram na imbis kumasika. Ala, anya mo't day nga ibagbagamon, Richard. Pudno. Agpada kayo anasingpot ka ni Art. Isuada kayo tagkabagay. Awan ni Grace. Rimorla ang biit. Kasta. Sige. Agsubli akto lang ang rudan damdama. Art, mabalin ka di nga agsarita tabi. Awanan ti rumbang apagsaritaan tapay. Tanalpas matan ti amin kadata. Kwa, kaya't ko lang kumati dumawat iti pasensya kan ka. No, napasaktan ka. Lipate mon dayjay. Awan kanyak dayjayan. Gapukin ni Grace. Naamiris ko. Nga dadagiti banag asaan ang mabalin na pilitan. Agyaman akno kasta. Agar-aram ka kadikin ni Grace? Saan? Ngam, nasingpat ni Grace. Kat awan mat siguro dakes na. No magustuak to, kas pangarigan. No kasta. Awanan tiriknam kanyak. Lading itat Karen. Ngam, naladawan. Panagkunak. Awanan serbina. Tapulos asaan mo nga impaayan patagday di nga ayat. Ala, nalipatak mo't nang tinag-thank you ka ni nanang mo. Gapo itintod na suman, idi na minsan a Domingo. Okay lang, dayjay, Grace. Wen gayam, dandan ti graduation tayo. Anyat planom? Agbero ka kadagos iti trabaho. Bareng maalaak ijay pag-UGT ak abang ko. Nasaya at nga rod no kasta. Katsiga ngay, anya ti planom? Kasmetlakan ka. Agbiro ka kiti trabaho. Nagsarita kami nga rod kini Richard. Nga apan kami agbiro iti trabaho iji bagyo. Ay, nalakit di ada na pintas nga oportunidad ijay apay kit tinasaan. Di ka di mailiw no umadayo ah. Ha? Joke lang. Siyempre, mailiwak. Taagayam takat nga rod. Ngam, no ijay ang masarakam ti pagsayaata mo, di suportaan kalatta. Naging pagkalaunay, Grace. Grace? Aday pudnuken ka. Anya ka di dayta? Kasla seryoso ka. Nabayagan ako kupi-kupak dito arik na. Di na ko magguraan ha. Anya? Ay, kwa. Apay kumakagura ka. Nga uray, ibagak, nga gayatakan ka. Ha? Seryoso ka ka di iti dayta? Art?
Ngeno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.